Oh, bakso. Bakso Pak, dia mau makan bakso. Jangan kopi siap. Kopi siap lagi yang sudah. Baik, baik. Nyong. Aduh. Kalian tunggu. Nhớ đâu xịt thung là nhớ đâu xịt thung là kopi thì này lọ xịt à xịt nó xịt kopi xịt à chiều tùy hồng thầy theo ca phun phun rồi phun rồi gosh baik bu 친해 한국. 아유, jangan Han Cina. Aduh.
Ke botak kopi ini saya juga diminum campur pakai es. Chồng nhiều ngàn nhìn chồng nhí đó tùng ngàn nhìn nhiều tỷ padahal kopi Balang ada kopi udah jadi memang ada lo set chồng nhiều ngàn nhìn chồng nhiều chiến trong这是我们中国人chồng như trong đồ họ sa tả lũ ẩm Pak Kroca, bentar ya, kita las tangki ini dulu ya, sabar ya Pak Kroca ya. Saya baru bangun tidur, palak masih pusing-pusing ah, sempoyong-sempoyongan ah.
Aduh, gara-gara minuman setengah kilo ah. Sendirian setengah kilo itu. Iya, setiap malam ini Mas Tio Pak Kurya. Setiap malam setengah kilo, lama-lama bisa pindah rumah, pindah ke sana di tanah wakaf sana. Ya, Oh, pindah rumah. Nih, rokok dulu Pak Kurya. ya situ bang. Rokok ya, santai Pak. Rokok dulu. Kerja ini kan kena gerabak kerabak. Iya. Kalau gerabak kerabak itu mana ada? Nah, santai.
Ngerasa. Matian. Nggak kerja hari ini? Kerja lah. Nanti saya. Oh, nanti baru pergi. Nanti karyawan semua. Oh. Nggak bisa ngampok pun sore bahkan. Hari ini sih bisa belasan dosa dok Pak Tian. Iya. Misalnya bani semalam. Masih banyak bisa. Ya. Bola kedua itu coba. Bukan baru. Kalau nggak bola, main bola lagi. Ngikut nyeteng kok bah. Ini dia nyaman betul tidak lah. Kalau satu mau pakai bertunggu kan, Oh, kalau dua kan tak bertunggu. nggak bertunggu. Bocor ya tankinya. Nah, kita punya anak-anak. Oh, kerocak. Oh punya kerocak kan ya? Akomodasi mesin nggak? Masuk kan? Johan ke Malaysia. Hah? Udah ke Malaysia tadi. Pulang Kenapa? dia jual emasnya ke kucing. Oh, Boleh sekarang. Ya pak cangkok kayak gitu pak untung maka ramen mungkin nitip 30 lebih gram 36 gram itu tip kalau dia di sana berapa? dia sih beli punya saya 1,9 Oh, sekarang kan harga mungkin 1,6 1,7 oh. nah saya 1,9 dia belinya barang pas kelajur dia pergi loh sekalian nitip. Ya. Tidak kena itu ya, tidak kena periksa itu ya. Dengan siapa tadi angkatnya nih? Sendirian. Sendirian? Oh, Mampu juga Pak Kurnia ya? Masih kuat juga ya? kamu sih kuat nggak kuat gimana suruh mereka nggak mau. Sa. Itu dong mama kita memang saya angkat sendiri. Oh.
stop uang perjalanan itu terus orang kerja itu kalau kerja pakai tenaga itu kan mana bisa harus bekal gitu mana barang yang berat itu Iya betul. ringan nggak boleh memaksakan diri Iya. ya memang digendong mana bisa kerja kayak gitu. Iya. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena ini ya. Oh iya Pak Kocak. Maklum Pak Kocak. Orang dah tua Pak, mata nih Pak memang udah ndak begitu lagi. Sok ngadama Pak. Ini udah lama ya Pak Percaya mesinnya ya? Tahan juga pakai ya? Ini pun kalau kerja itu pakainya itu hemat sih bang enggak bisa kayak gini Oh. mana apa barang yang udah itu ikat bukan dia mau ngomong nanti kalau dia anak ada salah kenanya Nah yang di itunya ya kan? Jadi bisa belinya berani bukan mereka saya pernah gigangnya paling waktu udah rusak dan habis minyak harus saya ini sekarang sudah mahal ya. Daisun merek Daisun. terus mau break katanya mau bersihkan dedak itu enggak mau terlalu
namanya ini. Apa ya? Kayak dulu udah habis. Ya. Kok jam siapan itu kan mana lagi dapat teh. Kaki dia pun tadi jual sama orang yang dulu. Ini Pak, lihat orang pakai juga. Orang yang ceroboh pakai Pak pasti cepat rusak kan. Entah lempar sana lempar sini mana enggak dia. Itu ya. Ini sih bagus nampaknya ya ini ya. Bagus dia itu gilingannya ya. Bersih ya. Nanti kalau udah kering digiling nanti jatah setengah kilo tuh. Nanti kalau udah digiling beras Pak, jatah saya setengah kilo. Untuk saya masak bubur. Oh, mau gilingnya? Saya pakai tumbuk nanti. Oh, mau gilingnya? Pakai tumbuk. Pakai tumbuk apa pakai tumbuk? Jangan. Bukan tepung. Rokok lu. Aduh. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena apanya? Dengan tangki itu kah? Kasih oh kasih 50. Belanja lo. Juga udah jadi pandai bilang. Itu tangki itu siapa? Punya siapa? Dah jelas. Udah Cok, dah bilang. Berapa bayarnya? 50. 40. Lempar tajam kau dulu. Gimana ada bilang? Rồi leo nè. Theo rồi leo nè. Rồi leo may sẵn thịt, may sẵn bao dân, sẵn pan tụt chịu vậy. Ai ồ. Bởi tùy xí ồ. Bất nhiên tùy xí này. Trời múa, hắn bất nhiên lo hồng này tôi ngã chia với nhân tạ luật theo một cầu. Di saat ku
tak berdaya. Ya. Terima kasih ya Pak Muda. Mampu gak angkatnya? Hah? Oi. Pak dulu kan? Udah.
Ketika ku berdoa, yang ku lakukan bukan karena kekuatan menyembuhkan aku. Yang kelihatan mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu, bukan karena kekuatan. Gimana?
bukan mustahil itu sangat mungkin bagimu, bukan karena kekuatan. Buat apa? Cho argo ah, cho sung sawit gerobak. Như tao vô trùng sawit sa như ơi sung sawit gerobak như coi thằng đó. Hay cho nhiều sao đó. Lihat cái rangka. Ngay dùng cái dịch chôn này bị 3 phút này. Garansi itu garansi ya kawan, garansi sama nhất, garansi xăm chặt nhất này, hay xăm chặt nhất bởi ô hạt bởi máy đúng gì như đây ngày bởi phần last họ này ngày bertanggung jawab. Chưa được, còn cái lỗ chưa. Nhà chỗ nhìn sụp bạc trên lấy 4 ngày mày dân mày chịu. Sành mũ à, kéo ra thâu hồng lấy 4 ngày lui. Bài bạc trên lấy mày dân mày chịu. Sài hẹn mũ à. Saya pan kilo sih. Sip. Hah? Bocor.
Là như con nhá lùng có khó họ đó. Giờ nhá lùng có khó họ ạt gò đó. Con nhá lùng có vậy cả như gì hi mò cầu cầu xèo xèo mò đó. Như con nhá lùng có vậy cả như nhông cầu cầu xèo xèo mò đó. Nhá lùng có cho bên như con đó. Nhá lùng có gì mấy cả như cầu cầu xèo xèo con. Nhớ luôn có gì mua cả như ông cậu cậu xèo xèo kasih Kak Rita, kalau kasih Kak Rita nanti minta jiwo kayak itu mau hewa lihat ai họ korupsi yo hay mau korupsi hiểu á hả mình mua thui cả bể mắc đây đúng không
Mohok crop sia. Tentang bodoh dah kacau. Barang kau nak mandi. Như đâu xa du chung sầu ít xa như ấy sùng sầu ít đó. Nhằm nha lùng co chỗ đây nha lùng co phải chỗ nhỉ. Cái chỗ lấy ai đó. Chỗ lấy sùng sầu ít để ăn cổ lấy đó. Jadi cái họ ăn lại với con gì đó. Bởi vì còn cái contoh lihat cái kapasitas sung đó chui mó ba hay như bún xì sung chui mó hiểu 300 cái lồi này nhỉ. Mau kawa hanya untuk nyongkai mau untuk tinggal di này cái harga ngày mai cái asal mai cái kakak yang kakak juga bos pan sekitar trong cái yang na anto na trong cái và đây cái căn xếp kiểu mấy nhị xếp nhị trong này các căn một phía đây trên jadi lihat bang ngày untuk hanya yang siap hand gear yang di sini ada di sini untuk siap hand gear di sini untuk tahan gear supaya các ngày phố cái bạn yang teo không phải chỗ cái kiểu này nhớ sao ơi sùng argo sa ơi sùng lò po sa dùng ơi sùng lò po juga hiểu dùng lẽ ya jadi hay lò po thật thải cũ thật thải lỗ như tao cũng thế kia nha lò po cũng thế dùng lẽ gõ bạc hi sùng juga hồ gì ya lẽ jadi multifungsi ya như sùng cement ơi sùng sawit ơi sung lopo juga koji yang di sini ada. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh. Bak atasnya belum mang gì cái bạ qua dùng thép chín thì rồi cái bạ đó cái tay dùng thép phi jadi sehingga cái brondol 10 cái brondol chỉ 10 jadi kita kalau jadi cái lut cái tay trong đó yang dùng thép phi juga dùng thép chín thì căng ăn sau thì mình phân chia để rau xẻ này做面結啲先冇做面結啊，做面結啱到啦。你dùng ai ní juga hiểu ngay dùng lấy cho ojek cái hà dùng lấy cho ojek dùng ai ní tên ai ní chọn này chạy thì lâu dùng le dùng ai ní dùng le thì lâu trong cái nhịp bùn trong đó trong cái nhịp bùn này tập bể chạy đó cái nhìn tụ chạy về đó sẽ trong cái trong ngoài ôi ai ní chạy dùng le xuống họ tàu li bây giờ chỉ có trò sẽ vô hành năng lại còn